Zajedno do miliona. Dobrodošli. Današnja tema Inu meme coin. Svima vam je poznato Shiba Inu, Shina Inu. Šta smo sada u 2023. pronašli? Idemo direktno u analizu. Kao što sam naglasio, Shiba Inu. Na ovom mjestu i nećemo se puno zadržavati, ja mislim da je svima vam ovaj meme coin poznat. Vidite i sami na rankingu broj 13, pretežno top 50, top 100, to je većinom poznato. Uglavnom, šta je specifično kod ovog meme coina? Kada je izašao na samom početku, vjerovatno niko nije ni zamišljao da može ovako da performira. Vidite i sami kolike su to cijene bile 2020. godine u 8. mjesecu. Međutim, činjenica je da smo te godine, tog mjeseca, donijeli odluku da investiramo 1000 eura u ovaj projekt, ovaj meme coin. Znači, ovdje neću ni da računam koliko bi kapitala imali. Činjenica je da matematički, da niste prodavali na all time high-u, bi i dan danas bili 1,2 miliona teški. Ovo su činjenice, ovo je istina, znači ovo je sama matematika. Ko je investirao, on je profitirao, onaj ko je samo gledao, on je samo gledao i znači voz je otišao i prošao. Da li će ovaj token da performira? Šta ja znam da 1 cent imaju velike špekulacije, mislim narode, veliki već ovdje kapital prisutan, vidite i sami 6 milijardi eura u ovom slučaju, vidite njegovu cijenu, znači ovdje da zamislimo da sutra stoji jedna jedinica, treba ovdje mnogo novca da pristigne, ali u Crypto Space-u ako sam ništa naučio je definitivno da je sve moguće. Zato ne bi uopšte da se ovdje izjašnjavam da li će to biti, da li neće, jer to uopšte danas nije ni tema. Uglavnom, Shiba Inu, ovdje ukratko da sagledamo, čisto da imamo malo neki orijentir, vidimo i sami 3,6 miliona followera, znači preko Twittera. Gigantično koliko je ova community za znači 3 godine se razvila, ovo je stvarno nevjerovatno. Uglavnom, idemo u produžetku dalje, spominjao sam znači pored Shiba Inu i Shina Inu, isto tako znači vidite na rankingu broj 3293, možda to i nije toliko poznato kao recimo Shiba, i ovdje možemo da pogledamo isto watch listu od 21.000 znači ljudi na CoinMarketCap. Uglavnom, što se tiče cijene, nešto identično kao kod onog tokena od malo prije, i kada pogledamo chart od samog razvijanja, od samog lansiranja, vidimo i ovdje da je ukratko odrađeno jedan golemi X, vidite i sami koliko je nula nestalo, da je znači čovjek ovdje investirao i ovog momenta prodao ovu priču, mogao je fino profitirati. Uglavnom, bilo kako bilo, razvija se u mojim očima za jedan meme coin i dalje pozitivno, sve je to znači povezano, Shiba, Shina. Sada postavljamo sebi pitanje šta je se znači desilo 2023. godine. Prije nego što uđemo u 2023. godinu, sagledat ćemo ukratko od Shina, znači na Twitteru. Ovdje vidite i sami, ovo je sa 7.500 followera pristupačno. Ništa gigantično, market kapitalizacija 30 miliona dolara u ovom slučaju, znači ima i nekog potencijala u mojim očima, ako ništa barem u sljedećem bull runu. U čemu je razlika? Razlika je što u ovom slučaju recimo ovo nije verifikovano, isto kao recimo Circle Supplies, što je recimo kod Shibe definitivno pristupačno. Vi vidite da je Shiba isto, kada izaberete ovdje na Merkte, možete da vidite gdje je, možete trgovati, i ona je jako integrisana na svim centralnim i decentralnim berzama. Ovdje stvarno nema kraja. Kada to uporedimo recimo kod Shina, vidimo da je to dosta malo drugačije nego recimo kod Shiba. Ovdje imamo znači Uniswap, Shiba Swap i Sushi Swap, samo pristupačno. Znači 4 decentralne berze gdje možete recimo ovaj token da trgujete. To bi bilo sada ukratko povodom svega ovoga. Isto ovdje želim da vam skrenem pažnju, ja sam recimo ovu informaciju podijelio u svojoj Telegram grupi, imate pristup dole znači u opisu video snimka, pridružite nam se, znači da ne čekate na ovakve snimke, već da budete uvijek up to date. Mi smo ovo 31. januara malo analizirali, gdje sam ljudima pokazao o čemu se radi, i ovdje direktno ćemo sada da dođemo do Shiba Inu.
kao i uvijek transparentno s moje strane, čisto da vidite kako je to kod nas prošlo. Ja sam ovdje investirao nekih $43, to preko Uniswapa i znači nekih 26 miliona tokena sebi rezervisu. Da se vratimo direktno, znači ovdje u chart, činjenica je znači Shiba plus Shina i nastala je Shiba Inu, dame i gospodo. Shiba Inu je lansirano znači ove godine 2023. vidite i sami na rankingu broj 4939, što se tiče watch liste 461 osoba. Zašto vam pružam ovu informaciju? Činjenica je uvijek, ako ste prvi u nečemu, ako će to sutra odlično performirati, onda definitivno može se nešto i profita očekivati. Uglavnom, ovdje i ne možemo nešto da sagledamo, vidimo ovdje samo totalnu market kapitalizaciju 137.203 eura. S desne strane znači maksimalan supply koji je unešen, ali naravno ništa još nije verifikovano. Jako frišak projekat i zato ja mislim da je ova informacija i jako lukrativna. Vidite i sami od samog lansiranja, od početka kako je to izgledalo, to je sasvim normalno kada uzmemo u obzir svi oni Inus od malo prije ništa bolje nisu performirali nego Shiba u međuvremenu. Ali znači ova informacija je jako friška i ja mislim da je bitno da znači ovo saznate. Idemo u produžetku da sagledamo Twitter. Na Twitteru vidimo znači da Shiba ima već pola od Shina Inu followera, to je recimo jako pozitivno. Šta mi se lično ovdje ne sviđa? Ne sviđa mi se da od 19. februara nije znači bilo neke veće komunikacije na Twitteru. To je jedini minus point u ovom slučaju što sam ja spazio. Prije nego što krenemo dalje u analizu, možemo da sagledamo malo Twitter. Vidite ovdje da su jako produktivni bili samog početka, pri samom lansiranju. Bilo je znači i reakcija i dometa. Imamo čak NFT kolekciju koju ću vam isto pokazati kako to izgleda i šta možete s njom da radite i čemu znači ovo sve. Šta sada Shiba ima prednosti od ona dva tokena? Jednostavno zato što je ovo neka nova verzija sa edukacijom. Ovdje su isto nešto jako simpatično smislili, ali pokazat ću vam to sve transparentno, direktno na njihovoj web stranici. Uglavnom ovdje možete da se i sami zabavite kako ovo sve izgleda. Činjenica je da ljudi žele, nije bitno koji su to produkti, da jednostavno svijet počne da se zanima digitalizacijom, edukacijom i tako dalje. I sam nudim znači produkte gdje možete edukativno da se školujete, u ovom slučaju ne Shiba Inu, imam znači nešto sasvim drugo. Oni koji prate moj kanal i koji su u Telegram grupi su maksimalno upućeni. Ako vas zanima, pridružite nam se, stupite sa mnom direktno u kontakt, nemoj da vas bude stid ili sramota i da tu znači počnemo sudjelovati. Uglavnom, bilo kako bilo, vidite i sami da ovo više se forsira na djecu, recimo gdje će znači pored nekih malo igrica, zafrkancija, da zarađivaju nešto malo dok uče znači sve o blockchainu, decentralizaciji, digitalizaciji i tako dalje. Idemo na glavnu stranicu od Shiba Inu. Na ovom mjestu isto skrećem pažnju, koristite znači ovdje uvijek preko CoinMarketCapa da ne bi zalutali na neke scam stranice. Pa da sagledamo sada čisto malo projekt, čemu ovo sve i kako ovo izgleda. Ovdje u produžetku imate odmah znači education, ovako to treba da izgleda. Možete ovo čisto da sagledate, poslije ću vam pokazati YouTube kanal koji imaju pristupačno, znači ovdje treba da se registrujete ovdje gore desno kako je to objašnjeno i kada se znači logujete imate pristup vašem dashboardu gdje možete znači da se školujete edukativno, vidite i sami da je sve pristupačno, izaberete znači ono što vas zanima. Vidite i sami da to traje 2,5 sata, sat i po za beginners, znači za početnike, za unaprijedite ljude i tako dalje i tako dalje. Svrha svemu ovome je learn to earn, manje više znači svi oni koji budu ovdje završili ovdje neke kurseve bit će nagrađeni u tokenima i tako dalje i tako dalje. Jednostavno jako simpatična ideja što su oni ovdje smislili i ovdje imamo recimo priču o Shiba Inu.
Kako je to sve nastalo? Ja sam ovo pročitao ukratko da vam prevedem, da vas ne tušim ovolikim tekstom. Vidite i sami ovdje da se spominje Shiba i Shina. Znači, muški i ženski Inu su se jednostavno malo intenzivnije ili intimnije družili i nastala je Shila. Shila je jednostavno projekt koji ovdje se spominje za 5 do 10 godina da će jako biti unaprijeđena i da je se ubacila odmah u blockchain tehnologiju i da jednostavno želi svoje roditelje da nadmaši. Šta nam ova priča treba jednostavno da pokaže ili da dadne do znanja je jednostavno da u ovom projektu znači ima svrha edukacija, školovanje i sad vam kažem ovdje se spominju godine od 5 do 10 godina. Sve jedan od onih Inu koji ste do sad vidjeli nije odjednom performirao. Čak i Shiba Inu je trebalo 2-2,5 godine da bi postigao neki pik, ali 2021. godine kada smo znači bili u bull runu, kada je BTC povukao na 68.000, to je jednostavno pridodalo mnogim tokenima, coinovima da odlično performiraju. Zato je Shiba Inu 2021. godine postigao svoj all time high. Bilo kako bilo, definitivno znači ukratko ovo je priča o svemu tome. Ovdje dole imate opet kao i uvijek pristup Telegramu, Twitteru, Mediumu i YouTubeu. Ali sagledat ćemo to sada skupa sve zajedno. Što se tiče roadmap, ovo je jako skromno, ništa znači pretjerano. Sad vam kažem token, znači Shiba Inu je izašao 2023. godine 20. januara, znači sasvim friška priča. Faza 1 vidi se da je bilo develop website, znači da se sagradi community, da se lansira stranica, da se lansiraju ostali sajtovi, socijalni sajtovi i znači DEX tool za update. U fazi 2 vidimo opet znači sagrađivanje community. Community vam je A i O. Nije bitno kakav je projekt u pitanju, nije bitno kakvi uspješni ljudi stoji iza nečega. Uvijek je znači community neophodan. U produžetku vidimo Shila Multi-Chain Swap, Staking i Shila NFTs da budu pristupačni. Faza 3 ovdje kao što je navedeno CoinMarketCap, to smo malo prije sagledali, isto se nalazi na CoinGecko, ovdje isto možemo da sagledamo znači K12 Crypto Education Debt. Znači to je to što sam vam spominjao i šta je svrha svemu ovome. Direktno možete i ovdje na sajtu da konektujete wallet i da swapujete Ethereuma u Shila tokene. No to bi bilo sada sve. U produžetku ovdje znači imate sve gore navedeno roadmap, trades, NFTs, white paper, ukratko vidite i sami sa lijeve strane ima samo 6 stranica, nema nešto puno da se spominje. Ovdje znači naglašeno koliki total supplies, tax fee od 0%, liquidity burnet, to je jako dobro u ovom slučaju, znači imaju burning mehanizmus. Ovdje naglašeno opet web stranica, Telegram, Twitter, Medium, znači i utility. Utility je jednostavno, kao što sam rekao, za školovanje u školama povodom edukacije, blockchaina, tehnologije i tako dalje i tako dalje. Znači, svrha ovog tokena je jednostavno našu djecu koja će kroz igrice, kroz neku animaciju da budu jednostavno za 5 do 10 godina spremna za ovaj digitalni svijet. Pogledajte samo šta se danas u školama uči, sve to više ide povodom digitalizacije jer jednostavno morate da zamislite prije 25-30 godina kada smo mi išli u školu, nismo mi učili neke stvari koje su nam danas definitivno potrebne. Znači neophodno je našu djecu pripremiti za budućnost jer budućnost je definitivno digitalna. To vjerovali ili ne vjerovali, mnogi ljudi nisu vjerovali ni u neke stvari koje su spominjane prije 50 godina, pa su danas kao A i O, znači pristupačne svuda na svijetu. Idemo znači dalje ovdje u white paperu. Šta je vizija? Vizija je jednostavno to što sam naglasio, da svi počnu se educirati, znači školovat u ovom slučaju. I tako smo u principu i završili ovaj white paper. Ovdje još jednom roadmap naglašeno što smo znači malo prije prošli. Vidite i sami da je ovo još jako skromno i ne ima nešto puno ni informacija pristupačni, ali već u međuvremenu možemo neke stvari da odradimo. Idemo u produžetku dalje, znači kada otvorite na NFT, doćete do NFT portala i dole u produžetku možete znači da odaberete šta vas zanima.
U ovom slučaju Mint NFT, znači jednostavno ovdje pritisnete na Mint Here, vidite i sami da ovdje još slika nije dobro oslikana. Uglavnom kad dođete na NFT Mint, možete direktno da prepoznate da ima jedna kolekcija od samo 1000 NFT-ova. Cijena jako povoljna u mojim očima jer ja posjedujem 15-16 NFT-ova, sad budući koji budem investirao će koštati $600. U ovom slučaju mi pričamo o nekoj investiciji od $30. Morate jednostavno vaš wallet da povežete sa ovom stranicom, vidite i sami kako je to odrađeno i brzo prepoznate da je 727 NFT-ova već rasprodano. Znači 1000 pristupačno, ako ste zainteresovani nekih $30 investirati, vidite i sami ovdje u Ethereumu, ovo sve košta, možete da odradite Mint i otvara vam se sa desne strane prozor. U ovom mom slučaju jednostavno nemam dovoljno Ethereuma da bi ovaj proces mogao da odradim. Na ovom mjestu skrećem pažnju, nije dovoljno samo imati na walletu 0,015. Zapamtite, Ethereum je jako skupa mreža, treba vam 3, 4, 5, $10 za transaction fee. Da ne bi bilo sutra kada prebacite novac da vam fali koji dolar, pa opet da morate transferirati, opet znači transakcije plaćati. Odradite to u komadu onako kako treba. S lijeve strane možete da sagledate kako će to otprilike da izgleda i to bi bilo čitava ova NFT priča. Imamo naravno i staking proces u produžetku, no imamo znači ovdje i staking NFT proces. U ovom slučaju ću isto da konektujem direktno wallet, isto znači morate da povežete vaš novčanik sa staking NFT platformom, vidite i sami da je to uvijek ista priča i sada možemo neke detalje u ovom slučaju da sagledamo. Direktno možemo da prepoznamo znači koliko rewards reminder je do sad isplaćeno, znači 299 miliona do sada Shiba Inu je tokena isplaćeno i koliko je znači stakeovano NFT-ova 32 komada. To je znači jako simpatično, vidite ovdje daily rate per NFT staked 25.000 Shibas, znači po NFT-u ovdje bude isplaćeno. Dole znači možemo direktno da prepoznamo claim your rewards, lično nisam stakeovao nikakvi NFT tako da nemam šta ni da claimujem. Znači authorizate NFT, ovdje morate direktno da pritisnete na ovo da bi znači prihvatili uopšte NFT-ove sa vaših walleta na ovu stranicu. Vidite ovdje što sam spominjao, ovdje vam je jedna transakcija od $3.79. Zato je uvijek Ethereum jako skup povodom ovoga, ali na ovom mjestu skrećem pažnju, znači ako želite ovdje da sudjelujete, prebacite malo više Ethereuma da ne bi došli u ovakve probleme da vam fali koji dolar za transakciju. Uglavnom, jako jednostavno ovdje sagrađena stranica, vidite da to još nije nešto bog zna ni posebno. Idemo direktno u produžetku da sagledamo gdje možemo još da stakujemo i šta možemo još da odradimo. Znači preko stakinga direktno možemo dole da sagledamo za 2 dana pool koji bude otvoren, ovdje jedan APR od 100%. Uglavnom ćemo direktno da uđemo i na ovaj pool. Isto i na ovoj stranici preko stakinga kada uđete morate znači vaš MetaMask da povežete. Znači vidite i sami sve jedna stranica, da li bi kupovali, da li stakeovali NFT-ove, da li mintovali NFT-ove ili da li stakeovali vaše Shiba tokene. Morate znači ovdje da prihvatite stranicu sa vašim novčanikom. I kada ste to odradili, jako brzo prepoznate znači da imamo jednu kamatu od 50% i ovdje čak znači 26 miliona tokena što su pristupačni na mom walletu isto direktno ovdje budu oslikani. U prvom koraku morate da odradite approve da bi znači uopšte dopustili da konektujete vaše Shiba tokene sa ovom stranicom. U ovom slučaju ću vam jednostavno to demonstrirati kako izgleda, znači zaberete maksimalno ono što imate na walletu i vidite ovdje opet i sami, znači neophodno je znači $3.37 da bi uopšte dozvolili transakciju sa vašeg novčanika na ovu platformu. A naravno posle trebate i da odradite staking, što će vas naravno opet nešto malo dolara koštati. Ova priča je naravno uvijek skupa preko Ethereuma, više puta sam naglašavao. Idemo sada da se vratimo i da sagledamo onaj drugi pool koji je bio pristupačan.
za 30 dana, znači ovdje možemo na Enter Pool, ista priča, znači opet konektujemo naš wallet i u produžetku možemo da sagledamo sve ostale detalje. Ovdje imamo jednu kamatu od 15%, znači dosta manje nego za ona 2 dana, ali isto tako morate da shvatite kada znači istekne taj staking, morate opet unstake i stake, znači tu vam opet idu transakcije, što je znači jako skupo, u mojim očima onda je bolje svaki 30 dana stakeovat možda Shilu na ovaj način. Isto ovdje možete da prepoznate moji 26 miliona tokena koji su pristupačni. Vidjeli ste u Telegram grupi kada sam naglašavao da je to bilo neka $43 kada smo mi investirali u svu ovu priču, pa čisto da sagledamo kolika je cijena sad aktuelno, vi vidite da to sada vrijedi neka $4. Ali bilo kako bilo, ja sam se s tim pomirio, znači nije neka velika slota novca bila u pitanju, tako da nije toliki ni gubitak. Ako idemo na long time, mi opet ne znamo gdje će ova priča da završi i znači moglo bi biti jako lukrativno. U produžetku ovdje još jednom YouTube kanal, čisto da sagledate, 41 abonent, 3 video snimka, ja sam to juče malo sagledao, čisto je opisano informativno kako se možete registrovati, kako možete edukaciju koristiti i tako te neke stvari. Idemo sada na sljedeću stranicu, ovdje znači preko DEX toola imamo znači Shila, Ethereum, ovdje direktno možemo da sagledamo malo ovu priču ozbiljnije i vidite 31. znači kada je bio najveći pik, mi smo tada investirali po $50-100 u ovu priču, jer naravno nismo znali gdje će ova priča da ide i da završi. Aktualno vidimo da smo što se tiče investicije u minusu, ali šta vam želim jednostavno reći je jednostavno da je ovo sve od 20. znači januara počelo i jako friška priča. Koji će tu cijena biti za godinu, 2, 3 u sljedećem bull runu, to naravno niko ne može da kaže ili da vam odgonetne, ali ako čovjek ne sudjeluje u ovakvim nekim situacijama, onda nema šta ni da se čudi ako bi u budućnosti performiralo da nije profitirao. Isto tako možete malo detaljnije preko DEX screenera da sagledate ovu priču. Što se tiče dijagrama, logično da je identičan. Imate znači ovdje sa desne strane market kapitalizaciju od 151.000. Ovdje kao što sam naglašavao, mi smo svu ovu priču investirali kada je market kapitalizacija od Shila bila na 1,6 miliona i aktuelno bilo 128 ljudi na watch listi. I sa samim time smo došli do samoga kraja. Nadam se da je bilo jako informativno i da ste sve važne informacije povodom projekta Shila Inu mogli u današnjoj prezentaciji sagledati. Kao i uvijek imate dole u opisu video snimka sve linkove od današnje prezentacije. Na ovom mjestu skrećem pažnju, ovo nije nikakvi financijski savjet, ovo je moje lično mišljenje da bi moglo nešto u budućnosti nekog potencijala imati i sa samim time i nekog profita. Prije investiranja odradite uvijek vašu sopstvenu analizu i onda donesite vaše sopstvene odluke. Činjenica je da je svaki od ovih inu do sada imao potencijala, nebitno koliko x-eva, i u mojim očima definitivno vidim i u ovom projektu nekog potencijala u budućnosti. Na ovom mjestu hvala na odvojenom vremenu, sljedeći snimak sljedeće sedmice u četvrtak, vaš Predrag Bačić.